Mi se trudimo da obezbedimo pre svega kvalitetan smeštaj i kvalitetnu hranu, da tereni budu u pripravnosti, da budu spremni da se na njima odigraju sve predviđene utakmice. Ono zašto ja ne brinem, to jeste gostoprimstvo građana Novog Pazara. Već se osjeća ta atmosfera u celom gradu gde se očekuju gosti. Sve u svemu privode se kraju pripreme i mislim da smo spremni da dočekamo sve goste. Imam utisak kao da se ovo dešava recimo u Švedskoj, ne u Srbiji ili u Albaniji. Zaista vrlo mala pomoć i podrška države. Ovakvo jedno takmičenje sa ovakvom tradicijom, 51 godinu postojanja, najveći broj učesnika, nema u Evropi ni jedan grad niti država se može pohvaliti ovime. Poseban značaj imaju što su to igre iz 3 države, iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, gde su mladi različitih vera, nacija, političke opredeljenja na jednom mestu, što jeste u stvari suština ovih masi igara i suština i poruka grada Novog Pazara, a mislim da bi trebalo da bude poruka države Srbije. Mislim da je trebala država da ovo podrži mnogo više, mislim da su trebali da daju novce za infrastrukturne projekte, mislim da su trebali veću medijsku pažnju da posvete ovome, ali mi ćemo to da odradimo perfektno. Ja sam sigurno upravo zahvaljujući našim snagama, ljudima iz ovog grada i ljudi koji zaista vole sport, ali sve u svemu mislim da je država i pored teške situacije koja je razumljiva u kojoj se nalazimo, trebala i morala i imala snage da pomogne mnogo više jednu ovakvu manifestaciju